دوستان عزیز سلام. در پس منظر گزارش‌های سرشموری روزهای اخیر بازار زمستانه ترانسفری در اروپا برنامه نوبتی ترانسفر در عمل را منظورتان می‌گردانیم. چگونه که در روزهای اولی کاری بازار زمستانی بارسلونای بپول فعال بود و فران تورس را به تیم آورد، در روزهای اخیر بازار هم بارسلون از خود درک داد و این نوبت دستپروری لاماسیا را 7 سال بعد به کامپ نو آورد. دقیق تر بگیریم اداما تراوره بازگشت به بارسا نمود و این هم پس از آن رخ داد که دستپروری اکادمی باشگاه کاتالانی 7 سال پیش به انگلیا هجرت نموده بود. ژورنالیست فابریسیو رومانو آلاکای گفته بود که تابستان کاتالانی ها را لازم می آید که از برای این اسپانی افریقایی تبار پول های کلان را مصرف کنند. عین حال باشد بارسلونا تراوره را با حق خریداری قریب 30 میلیون یورو از وولورهمپتون به اجاره گرفته است. جانب بلاوگران از فوتبالباز اسپانی 26 ساله را به مهلت نیم ساله به اجاره گرفته. همچنین تیم اسپانی معاش کاری تراوره را در همین فرصت ها پورا پرداخت می کند. یادداشت میکنیم که اداما تراوره ختم کرده اکادمی لاماسیا بوده، باشگاه را سال 2015 ترک نموده بود و در حقیقت بارسا تنها یک مرتبه به میدان آمده است. در صفی باشگاه وولورهمپتون باشد تراوره تنومند و قوی بازی سرنگ و پرمنفعت نشان داده و سر از موسم سال 2018-2019 تا به حال در مسیر 156 بازی اداره نموده‌اش 11 گل و 18 پرتافت گل‌آور با آمار گرفته است. یگانه بازیگر توانمند و در خط دفاع مستحکم و حتی از بعضی حمله‌وران تیم‌های روسیه منفعت بخش ساموئل ژیگوی فرانسوی هم پیشروی اصلاحات‌های پاولو وانالی صف سرخ و سفیدای مسکو را ترک می‌کند. هرچند ژیگو در همین روزها چپتای خط سیر مسکو مارسل را در دست نداشته باشد هم، ولی در عموم دیوارهای ضعیف شده خط دفاعی دسته فیدون را باید که تعمیر نمود، چرا که حمایتگر فرانسوی اسپارتاک مسکو ساموئل ژیگو پس از انجام موسم جاری دسته را ترک می‌کند. بازیگر الکای با مارسل شرطنامه پیشکی امضا نمود. فرانسوی 28 ساله هم با همین فوتبالبازی نماینده لیگ یکم فرانسه باشگاه مارسل شده تا تابستان در تیم مسکوگی به طور اجاره بازی خواهد کرد. ژیگو در صف اسپارتاک از موسم 2018-2019 برآمد نموده، در موسم جاری چمپیونات روسیه 16 بازی گذرانیده و 1 گل هم زده است. دشمن اشدی اسپارتاک در شمال روسیه باشد. نوبسته از آن که از گزارش زمستانه سردار اوزمون به بایر اعلان نمود، ولی همان زمان عوض کننده اوزمون را از کشور برزیلیا شامل دسته سه کرد. باشگاه های فوتبال زینیت و اینترنشنال در خصوص گزارش حمله‌ور برزیلی به توافق رسیده. جانب پیتری با یوری آلبرتو شرطنامه 5 ساله امضا نمود. سال 2017 یوری آلبرتو با منتخب جوانان برزیلیا ابدا چمپیونات آمریکای جنوبی را پیروز شده بود و همچنین دارنده مدال برنجی چمپیونات جهان هم گردید. ماه مارت سال 2018 باشد آلبرتو نخستین گل در صف سانتوس وارد دروازه نوورزنتینو در چمپیونات سان پائولو به ثمر رسانید. سال 2020 باشد یوری به صف اینترنشنال پیوسته، در صف آن 85 بازی 30 گل و 5 پرتافت گل‌آور دارد. از روی فرسه نشریه بریتانیایی فوفوتو یوری آلبرتو شامل رویخط 22 بازیگر پراستعداد جهان در میان فوتبالبازان تا 22 ساله شده بود. از این پس باشد این نفر بالیاقت در صف زینیت موقع اوزمون را جایگزین است. بازیگر دیگر اسپارتاک مسکو و سابق محبوس زندان بوتیرگا باشد تا حال در مرکز جنجال بین باشگاه قرار داشته. از یک جانب اگر اسپارتاک بالایش ستیری پر از باران تهمت‌ها می‌رزد، دسته فعلیش نیز از این بازیگر نالزوم‌ترینش هیچ خلاص شده نمی‌تواند. فیورنتینا با حمله‌ور روسی خود الکساندر کاکارن در خصوص قطع کردن شرطنامه کاری به موافقه رسیدن نمی‌تواند. قطع شوی شرطنامه کاری از واریانت اساسی خاتمه بخشیدن همکاری با فوتبالبازی روس میباشد. فیورنتینا خواهان کم کردن خراجات‌ها در سپردن معاش‌ها است و بازیگر باشد آماده است که چون فوتبالباز آزاد به دسته دیگر گزارش کند، اما کاریر دل اسپورت بران است که گفت و شنیدها میان جانب‌ها کلاً ناموفق پیش می‌روند. چون این روند کار به نظر مصرف کنی بیهوده وقت است و حل کردن این مسئله خیلی مشکل است. در موسم جاری سری آ باشد که کارن 30 ساله در عموم 5 بازی گذرانیده، در عموم 50 دقیقه در میدان بوده، هیچ عملی نتیجه بخش انجام نداده است.
дарвозабони PSG ва мунтахаби Коста-Рика Кейлар Навас ният кардааст ки бошгоҳи қудратманди Парижиро тарк намояд ва аллакай се варианти идомаи маснади варзиширо дар Серия А дар даст дорад. нисбати дарвозабони 35-сола Рома, Милан ва Ювентус таваҷҷӯҳи хоса намуда, арзиши бозории Навас 10 миллион евро мебошад. шартномаи кории Кейлар Навас бо PSG бошад то тобистони соли 2024 муҳлат дорад. ливерпул Луис Диасро бар ивази 40 миллион евро харидорӣ намуд, ҳарчанд ки Порто бозингари худро 80 миллион нарх карда буд. чаро чунин тавр аст? фарзияе вуҷуд дорад ки ин кор аз барои қарзҳо ва таҳдидҳои УЕФА чунин тавр сурат гирифтааст. навиди бузурги трансферӣ ҳам амин аст ки ҳамлавари колумбиявии 25-сола Луис Диас аз сафи Порто ба Ливерпул пайваст ва ҳаҷми маблағи гузариш 40 миллион евроро ташкил дод, дар ҳоле ки 20 миллиони дигар дар шакли иловапулиҳо пардохт мешаванд. аз рӯи маълумоти Фабрисио Романо шартнома то соли 2027 баста шудааст. харидории Диас кори ниҳоят манфиатовар барои Ливерпул аст, чаро ки дар шартномаи бозигари колумбиявӣ бо тими португалӣ куллан маблағи дигар навишта шудааст ва ин ҳам 80 миллион евро мебошад. нашраи португалии Рекорд фарзияе дорад ки гӯё кулли сабаб дар таҳримҳо аз ҷониби УЕФА аст. моҳи декабр ба Порту, Спортинг, Бетис ва чандин бошгоҳҳои дигар бо хориҷкунӣ аз евроҷомҳо таҳдид намуданд ба шарте ки ин тимҳо қарзҳои трансферии худро то санаи 31 январ насупоранд. Порто бошад дар ин росто 4 миллион евро қарздор аст. дар сурати напардохтани қарзҳо бошгоҳҳои номбурдаро на танҳо хориҷкунӣ аз евроҷомҳо, балки ҳамчунин ҷарима интизор аст. барои Порто чунин ҷарима 256 000 фунтро ташкил медиҳад. барои халосӣ ёфтан аз чунин таҳримото Порто аз Ливерпул пеш аз муоинаи тиббии бозингар 7 миллион евро гирифт. то ҷорикунии таҳримото аз ҷониби УЕФА, Португалиё нақша доштанд ки Диасро дар тобистони меомад 80 миллион евро чун арзиши воқеии бозингар тибқи шартнома фурӯшанд. лозим омад ки нақшаҳоро дигар конанд. магар ки Диас ин қадар хуб аст. Юрген Клоп мегӯяд ки албатта хуб аст. ӯ бозингари оли дараҷаест ки мо фурсатҳои зиёде ӯро пайгирӣ мекардем. андеша дорем ки ин бозингар кулли чизҳои лозимеро дорад то ба услуби бозии мо ворид шуда ба премер-лигаи Англия чӣ ҷисман ва чӣ аз ҷиҳати равонӣ мутобиқ шавад. ӯ ташнаи комёбӣ буда медонад ки барои дастрасӣ ба чизи дилхоҳ бояд мубориза бурд. ӯ бидуни шаку шубҳа мубориз аст. нафари тавонманди даставиест ки ҳамавақт ҷониби дарвоза мақсадгузор аст. ин даста арзандаи он аст ки сифаташро беҳтар созад. вақте мо бар муқобили Луис дар оғози ин мавсим бозӣ мекардем, мо дидем ки чӣ тавр ӯ хатарноку тезкор буда, хислаташ ҳамеша баҳри кӯмак ба даста нигаронида шудааст, гуфтааст мураббии олмонӣ пас аз имзокунии шартнома бо Диас. Диас дар сафи Порто 125 бозӣ гузаронида 41 голу 19 ассистҳо дар омор дорад. дар ҳамин мавсим бошад омори бозигари колумбиявӣ ба ваҷ меорад. 26 бозӣ дар кулли мусобиқаҳо, 18 гол ва 6 партофти головар. боз як нишондоди мусбии Луис ин баромад дар ҷоми Амрикои соли қаблӣ аст. он ҷо ӯ 4 гол зад, беҳтарин ҳамлавари мусобиқа бо ҳамроҳии Месси шуд ва барои мунтахаби Колумбия дар гирифтани зинаи сеюм кӯмакрасон ҳам шуд. Диас дар сафи Порто 2.5 сол баромад дорад. ба Португалия аз Атлетико Хуниёри Колумбиявӣ бар ивази 7 миллион евро омад. аз барои ин бозингар то ба фурсатҳои ахир Зенит даъвогар буд ва худи Луис ҳам мегуфт. Вилмар Бариус бароям мегуфт ки Зенит бошгоҳи хеле хуб аст ва оне ки ҳамватани ман онҷо меравад сахт кӯмак хоҳад кард. аммо ман ором ҳастам ва ният дорам ки қарори беҳтареро бар ояндаи худ қабул кунам. акнун Диас дар премер-лигаи Англия аст. медурахшида бошад ё не, инҷо албатта вақт нишон хоҳад дод. бошгоҳи арабиёни Ньюкасл Юнайтед ба таври расмӣ аз сеюмин харидории зимистонии худ хабар дод. ин навбат Бруно Гимараеш аз бошгоҳи фаронсавии Леон ба Англия омад. нимҳоягари бразилӣ талош мекунад ки ба ҷониби зоғон дар роҳи мондан дар премер-лигаи Англия кӯмак намояд. бошгоҳи Ньюкасл Юнайтед ҳамзамон дар сомонаи расмии худ аз имзокунии шартнома бо Бруно Гимараеш аз Леон эълон намуд. бразилии 24-сола бо зоғон шартномаи корӣ ба муддати 4.5 сол имзо намуд. дар хусуси ҷузъиётҳои молиявии ин гузариш хабари расмӣ интишор нашудааст, аммо ба маълумоти васоити ахбори омма ҳаҷми гузариш 50.1 миллион евроро ташкил додааст ва 8 миллион еврои дигар дар шакли иловапулиҳо пардохт карда мешаванд. дар мавсими ҷорӣ Бруно Гимараеш дар сафи Леон 25 бозӣ дар кулли мусобиқаҳо гузаронида 6 партофти натиҷабахш дар номаш дорад. пештар аз ин бошад Ньюкасл Юнайтед ҳамлавар Крис Вуд аз Бёрли ва ҳимоягари самти рост Киран Триппиерро аз Атлетикои Мадрид харидорӣ намуда буд. бозигари аргентинии Спартак Эсекиэл Понсе корномаи варзишии хешро дар Ла Лига идома медиҳад.
Понсе аллакай сафи бошгоҳи Москвагиро тарк намуда барои гузаштан аз муоинаи тиббӣ ба сафи Элче ба Испания сафар кардааст. Бозигари 24-сола дар мавсими ҷорӣ дар 7 бозиҳои Премер-лигаи Россия иштирок намуда 4 голу 1 паси головар дорад. Тими испании Элче бошад айни ҳол дар зинаи 15-уми Ла Лига қарор дорад. бошгоҳи Интери Милан бошад Кайседои 33 соларо аз тими Ҷеноа ба иҷора гирифта. тими миланӣ дар хусуси гузариши ҳамлавар Филиппе Кайседо эълон намуд. футболбози 33 сола дар сафи тими миланӣ то охири мавсими ҷорӣ фаъолият намуда, дар мавсими ҷорӣ бошад дар сафи Ҷеноа дар Серия А Кайседо 9 бозӣ гузаронида 1 голу 2 партофти головар дар омор дорад. замоне ки бошгоҳи бузург аз тимҳои миёнаҳол кам голзанӣ мекунад ва ба ногоҳ гаронтарин трансфери зимистонаро дар таърихи итолиявӣ амалӣ мекунад, интизориҳои бузургро канорагирӣ кардан намешавад. муҳим аст фаҳмидан ки Влахович нишонзани аслӣ нест, балки нафари наҷотбахш аст ва мушкилоти Юверо ҳал нахоҳад кард. гузариши анҷомшудаи Душан Влахович аз Фиорентина ба Ювентус ба ривази 80 миллион евро на танҳо гаронарзиштарин гузариши ин равзанаи трансферӣ гардид, балки сеюмин гузариши гаронтарини равзанаҳои зимистонӣ дар таърих аст, иттилоъ медиҳад Футбол Италия. бештар аз сербии 22 сола дар моҳи январ баҳри Филиппе Каутиньо ва Вирҷил ван Дейк дар соли 2018 маблағ пардохтанд. аз барои бозигари бразилӣ Барселона ба Ливерпул 135 миллион евро пардохт намуд, ки ин маблағ ба сурхҳо имкон дод то 84,6 миллион евро ба Саутгемптон аз барои ван Дейки ҳоландӣ равон kunand. бо вуҷуди ин гузариши мазкур дуюмин дар таърих аз рӯи арзиш байни бошгоҳи итолиявӣ новобаста аз фасли сол пас аз гузариши Гонсало Гуяин аз Наполи ба Ювентус ба ривази 90 миллион евро гардид. бояд илова намуд ки маоши соланаи Влахович дар Ювентус дар давоми 5 сол 7 миллион евроро ташкил медиҳад ва ин ҳам гаронтарин дар таърихи бошгоҳ пас аз оне мебошад ки Криштиану Роналду дар даста ба даст меовард. ин буд поёни барномаи трансфер дар амал. тансияту пирӯз бошед.